Predstavnici koalicije Metla 2020 opstanak jače od bojkota juče su ispred zgrade Doma vojske organizovali prvu debatu sa građanima mesne zajednice Bair. Okupili smo se ovde kako bi razgovarali sa ljudima koji žive u ovom kraju i videli šta su oni problemi sa kojima se oni suočavaju, da zajedno vidimo šta su njihove sugestije, kako bi to moglo da se na najbolji mogući način reši i da negde pokušamo zajedno da pronađemo ona najbolja rešenja koja ćemo u naredne 4 godine, ja verujem, kada za to dobijemo podršku i realizovati. Ovo je prva debata na kojoj ćemo sa stanovnicima Baira pričati o tome šta znamo, šta hoćemo i šta od svega toga možemo. Tema jeste ovaj deo grada, ali tema jeste jedan od stubova naše politike, a to je obrazovanje. Ona priča koju su pričali da na ovom kružnom toku, na ovom trgu, u samom centru grada treba da stoji Jevrem Obrenović, konačno je doživjela svoje ispunjenje. Onaj drugi deo o kom smo mi pričali već, ja mislim, nekih 10 godina, verujem da je sada pravi moment da ga realizujemo, a to je da zgrada koja se nalazi iza nas treba da postane Univerzitet Jevrem Obrenović. Samo tako mi ćemo obezbediti da naši mladi, kvalitetni, naši najbolji ostanu u svom gradu, a da najbolji i najkvalitetniji mladi ljudi iz drugih gradova dođu da žive ovde. Jer Šabac zaista jeste prvi grad Srbije i zapamtite, birajte ljude, a ne stranke. Želja koalicije Metla 2020 opstanak jače od bojkota je da Šabac postane univerzitetski grad. Svakako, to je jako važno, verujemo, to je način da mlade zadržimo u našem gradu, da postanemo regionalni centar i da upravo tu intelektualnu elitu dovedemo i zadržimo u Šapcu, da kroz sistem subvencija iz našeg budžeta, da pronađemo dakle onaj pravni modul kako je to moguće, ih subvencionišemo, a da nakon toga ih zadržimo da nekoliko godina rade u našim ustanovama i da na taj način na onim najvažnijim mestima dobijemo najbolje, da jednom stanemo na kraj partijskom zapošljavanju i da tako na najboljim mestima gradimo, verujem, bolju budućnost za naš grad i za one generacije koje dolaze. Ja pozivam sve naše sugrađane da uporede našu politiku sa politikom drugih, da vide ko su kandidati u njihovim mestima i da upravo ti ljudi budu garant onoga što jesu politički programi opcija koje predstavljaju. Mi verujemo da upravo dobri kandidati, dobri i čestiti ljudi jesu naša najveća snaga. Koalicija Metla 2020 opstanak jače od bojkota na glasačkom listiću naći će se pod rednim brojem 9.